maluk telespectadores ira, muito felo hau Elisário, ita ia programa Sabor a Timor. Ya edição em Loronien, hau se halo sobremesa com aran cheesecake. Ba maluk sira kara hatene processo halo, na fatin ia canal Zemen TV. Ya, dia kita bahare nya ingredientes. Yani kita usa maracujás, depois usa kiar dalam barang kita hetanya mercado. Depois yani ya biskuit Marigold, depois biskuit Maria dalam barang biskuit Maria, nya modelo nessa indane. Depois ita iha cream cheese, e depois ita ihamos manteiga, becembol butter, e depois ita iha cream, e depois ita ihamos subeng condensal, becembol lihan kental manis, depois ita bele trocannya ho masih midar ka gula halus, e depois ingredients maneret kita tambah ba proseso halo. Ya, kita tambah ba proseso halo. Hau se loke gas. E depois hau se usa uluk manteiga. E hane usa manteiga 100 grama. Você tem halo na bem. Depois tehenya na bem. Sambil tehenya na bem, biskuit na bem ita halo rahona. Kita setau mai iha bacia. Hene bacia, depois biskuit usa 100 grama na fatin. Kita sambil heng manteiga na bem. E henemos iha kiar. Usa kiar ituan. O tetak rahung ituan. Usida kiar inte se mixtura muito ko biskuit. Pois sane passo na. Tau mai muito ko biskuit. Depois tau tem ituan. Se tetak, depois sane passo na. Depois tau muito ko biskuit Depois nyeloso na. Manteiga mos na bem ona, se taca gas. Depois manteiga na bem na. Kita sei mixtura muito ko biskuit ho kiar. Kita mixtura. Depois você kahur. Ini se kahur to boko, to biskuit ne bokong Depois você mostra lá. Depois kita kahur. Depois de boko, kita sei tahu ba formas largas. Ini usa formas kabur. Depois eu tahu larang. Depois você halo rata. Depois de rata kita se anehan para nyemeting itu.
halnya kaber dia tese anehan hal meti intuang aneh makasih tuang anehan depois de meeting ona kita bele rai iha geleira 15 ka 10 minutos mas ena ola sela house la rai geleira atau dia depois ao halo fal nye creme te prepara bacia tau ulo cream cheese e depois creme usa creme depois você usa susu bem, canoro ising rua ou tolo. Para colega sira nebe malah gosta susu bem, kita bele troca fali, masih midar ka gula halus. Depois nelosona, você mixer. Você mixer te mixer menegret ok, eu sei que tuan lai, taba prepara fali maracujás. Prepara maracujás, ini você usa fuan rua. Te kuat lai, depois kita tahu mai cup. Kuatan fuang ida kita tahu mutuk pois kita kahur maracujás sampai kita kahur mutuk kita tahu fal mah mutuk ho jiske cream nebe ohin how mixer mixer ituan se maluk sira la gosta maracujás ita bele troca fali ho avocado bele troca moso derok bele troca moso has namos telai depois ita iha gelatina ini hau hamanas te be ona bene be manas gelatina usida você mixo bemanas para halunya na bem itu. Primeiro tahu look be biasa. Kita bele mix langsung ho bemanas. Saya tak karaknya dia glu tapi tahu ho be biasa itu lai foi kita bele tahu ho bemanas. Pois
foticap lá. Ini bem na kali ona. Você tahu ba gelatina. Pois você kahur. Kahur lá. Kita kahur parnya na bem. E nya na bem ona. Depois kita sei tahu famutu ko cream nebe wing kita mixer. Gelatina usa 10 grama sanulu. Pois você mixer. Kita mixer to ne kahur malu halu didiak ko kita para. Mahalo makasih tuang. Depois kita kokot ya. Ini paso na. Nya midar no sing markujas kita hetang. Nya hetang. Oke. Paso na. Kita sai ke mixernya. On. Depois kita muda fazer mais clara. Creme pronto, né? Ita tahu mais muito com biscoito e a forma clara. Losona. Misalnya losona. Depois kita halunya rata itu. Kita se usa maracujás nebe iha. Kita tahu tambah nyeleteng. Kita kuat lain. Foticap, fotikan uru, pois kita usa tangida, kita mix mutuk tang. Pois kita tahu tong meleteng. Kita tahu meleteng. Pois kita kahur itu. Oke, losona. Mos te fatin lain. Dia malu sira, tenya cheesecake pronto na. Kita se raya geleira ka freezer horas ida. Ba malu sira, na ita na la vela sesu si canal Gemen, na fatin ya canal Gemen. Mai turmai te assisti publicidade turmai. Dia maluk telespectador sira, mutuk fala hau Elizario, ita na fatinha programa Sabor a Timor. Dia tem cheesecake maracujás pronto na, hauraya geleira hora sira tena. Antes na kuat ya. Agora te tama ba processo plating. Ihane cheesecake
nebe hau kuat ya na. Depois kita se usa kiar na fating, hene hau se usa ituang, no maracujás, ho biskuit Maria nebe o inte usa. Primeiro hau kua uluk maracujás, depois hau usa kanuru, então tem meu bol. Depois tambah ini maracujás marang ituang. Kita bele usa be ituang. Ini usa be kanuru hang ni idaret. O te bele mixtura ho pasmida. Depois maracujás losona. Ia nei kiar hau teta kituang. Teta kituang. Teta kiar. Depois, kiar é pronto. Já se fote biscoito na ida. Já se fahe. Depois, ita se corahun tang. Teta corahun tuan det. Ok, pronto na. Já fote o maracujás. Maracujás ni ita se tau ba leten, skenya leten. Halnya rahun dia lain. Tulai leten. Depois, ni hotu. Kira nebe ita kua, kare tuan leten. Depois, tai soring tuan. Tai soring, depois ho biskuit. Nesang oin te kare tuan leten. Depois tai tuan soring. Oke, yang nesang edit. Kita say amos. Si amos ituang. Kita amos bikang. Ke rumah te ituang lai, halo kaber ituang. Oke dia maluk sira, itanya menu doin lorong, cheesecake maracujás pronto ana. Dia maluk sira, tinha menu doin lorong, dessert, passion fruit cheesecake pronto ana. Spera kata bela inspira maluk sira iha uma, bela halo tuir. Cheesecake nebe halo. Mamaluk sir nebe mala gosta maracujás, bele troca fali ho, ai fuang hanesang, avocado, deroca, has. Dia ho Elizario, ho equipa produção, a to obrigado wine e adeus.